Ia, o te whaatalo whatu le atu pele, Samoa manana whaafonga. Ia, manatu o le po i ua maua sinei lau, ia o te nofo atu ai le fale. Ia, o te whaamaruru atu, Samoa, ia e maise lava o paanga na tātou po kalame, si fonga o le tae o fau. Ia pe o no to sila mai ia o le o la e atu la e o fale o te le o te tono studio ia mo lo to sila fia ia ai o manatu ua fai fo isi leva ua vai se nga fo i ma le vaso tatu te lo to e fe loi o le temi muli ana o iai lungo o le vaenga le nei o le aso ono o mati so lima o mati le o lo temi muli lava na i lunga o le ile umfaila ona o wadu studio ile temi nei ale o whaangai natu ia le laptop le fale ia o te nofo iama whaangase tu la pelua tu la tatu te mafutai ia le mesilia ona taua sa mo le ua maua le avanoa whaftai le atua le whaafuisia o le malosi ia ma toe maua le nei ia vano taua tātou te whaua wai o tiu te mawhaiva e le ngata o la mātou tiu te taunongolongo o tō whaiva ia whanongolongo o tō whaiva tau te mafuta mai ai ia a o tau mwhai atu ia sa mātou fo i tautua a wālava lau ki tāwha whonga Samoa o la soto o na ili nei o le soto na ile nei ia i mātou i nei ia o le aso lua sumalwha o le masina o lima me tasi lua tolu wha lima ono a whartausanga e matautia le vavi e matautia le vavi o te whaamaruru atu pe ono whai atu o te leo le studio o lea o te fale
e ala tau fai ai fa nga turu te mi fale se ia le te mi pa tanga ina o le forma i o te toe fa o wai ia te mi ia ama te mi o te tau tala i toru fai tu la o manatu e tau te amata tasi pe asasi mana afa se tu la e tatu te talatano ai ia mo tatu fa soai lau tau ona masani o tuila epa whaftai lio sua. Peo no whai atu te whamaluru atu, le atu nu ue ona e le o tutusa i le masini le o te whaangai natu, ia matutonu le studio, i le mwhai unu taina ni pese, i tutonu ia a tāpu le pese, ia o te le loa whaongame au tawha i te ua pe whafuse i heile tatou me nau te whai atu ai ia na o lona background masani o le mwhai no o a transfer mai i le whale whaonga atu ai o taimi. Ioi, ai manatu sa mo o manuia ia le nā vaenga o le lalolangi o lo mwhai o na mafuta mai ai. O lono winga, le se tatu musika, le se tatu pese i vai mata upu ia ona tūlanga whapena e le o mawhai au ona tai nā tu se pese ia a tātu fui pese. I le longo manai i le lango le la tātu i le sime a tauna internal music ia mea i lau tū whaafonga mai. Ui ole, o te whaatala whātu sa moa mai le tai sa masama tu manua se e pa ia le tau tai ula o te mai tai. Ioe, mai a ngalenga ia se ia pa ia le whawhao sauri, le lua loto na tawilo ai malo. O te whaatala whātu i o pa ia sautu alasi, i o pa ia sautu o whawhawha. Ua lolo aso tātou te leo tue wheloai ia ona o mai na fiai ia le tino. Hiu lea whaafutai i lea tua ia ua whaafusia le malosi. E tele ani nei mata upu o te fia talatala noa e manatu fo'i o le a le o wanga i le tone masani ona o lea ele i ia le taimina mai e fo mai moa ia se i o fully recovered ia ona mawhailea ona o back to the studio ia ma continue on with our program. Ai o lea ua o whaongai nātu masaro e matatu nei tae au vai aso atoa tasi se tula pe tasi man afa e pe lua foi. Io e taua ina longo puia lii ia e maise le matu ngā luenga wha wau. Se i whaisa usao, se i whaisa usosani i na yuso wha salalau o lo lato tauma whai e lango ina ia le tatu vanga whai ale whatuatua i le atua sa moa. O tēnā whanofua ma o vai ia e pei e wholinga mai o solo muli. Ua o lafi mai i tiute ma whaiva masani. O i mātou le au whaasalalau, ia, nei o uso le susunga le i ataua sa vea, ia o le tautai ai. Uso ia siata, ia male uso ia le i ataua manfui Peterson. Ia, whapena fo i le sunga le liloia i a seleni. Ia, e me se fo i le tautua le tautai ai. Ia, o si uso ia turisi. O lo tama wanatu le le. Ia, o le uso ia. O le, na wala uio le atari i le li o mau mai Samoa. Ia, ma lupe matasila. Ia, e le ngata i lea. Ia, o ai nisi o le au whasalalau ma i lato umalafa. Ia, o le uso fo i matua ia vui masina mua. Ia, o le ua leo toianga i mai vui i whaivanei. Pe o le uanga i lava vui lato ia e pataunu wina, ia lona vala awina. Ia, e tusa lava, o wheanga iai. E le mwhaiana e se le fionga i le taulangi, ia, po le fionga fo i.
i le tole afoa. I ona whaiva maona tiu te sa masaniai, mātou te ngāruru e lio, lea o vaenga whaasalalau, ia mese lava le tau whai. E longo pui ali i lau tūwhita whaafonga. Tafsia sa moa o manino lau whaafonga mai. Tafsia o manino lau whaafonga mai i le nei vaenga o le aso. Ia, si iu amatatua se tatalo lea. Ia mawhai o na solonga le leiri tātou tautua pe ono whai atu. E leo le studio nei tātou te iai. E mawhai o na tapuni atu, sau se pese background, pe tas tātou pese lotu. Le mwhai na o se. Matulanga masania le atua whaafitai lo mātou tamai. Whaafitai wa e mai lo mātou ola. Whaafitai wa maua po i le avanoa mātou te whelo iai o uso o tua whaafine o le whanau, uncles o aunties, ia o le lau wau sina. Whai ono mātou maua nei avanoa e. A matatuai ia le toe tautua lau si whonga o tai a fou. Ia, sau se taimi ia o na ngai lea i no fuanga masani po o le ofisa tūtonu e mwhai ona o le lava o tau whai a matatu i le whale. E fua le malosi o tino, ia ma avanoa whaatulanga ina o le nei aso wala au i loa ngang pa ia, o lo mātou fiso soni sili. Ia tautu ueina se au nanga. Lo nei tangata maso ufata waa. Ia whaisu sao i le whaafonga lo mātou atunu. Ia e maise le vaitau o ngase a malo. O le tatalo le nei vaenga o le aso. Tātou malau fio i watu mea umalawa i atu e Yesu. O ole mwala awai. Ma ngalo i mātou li toto pa ia. O oelo mātou li i mawhaola. Amen. Ia. Manatu o lea ua. Tea le tātou talo. Ele leia tātou amata mea i atei. Heoi. O le aso ono, le aso lima o masino mati. O lo teimi muli ana i lunga nei. I le vala awina o au ele petalenga le vai malai ia siata ia mali tātou po kalame le tautai ai. E mate paso ele fia filina. O ua fia fi muli ane na. Io o te nofo atua i lunga nei i tonu an mele o te safa e to te mine. Ma whaile po kalame ia o au o le petalenga ia asiata ia mana fionga le taurangi. Io ia tole foa po le fionga ia vui. Ia o le pe o le fia fi muli ane na sa matu fasoa ai ma ini mata upuonga onga foi. Io te mina whatu asa ua tusi whafo ho ia stene o lise. Lea ua loma whamasinonga. Ia o nā fui tusi pe o te mi muli ana wau i lunga o le tātou malai nei. Ia o le pō lava le nā. O te tautala tua i lunga nei. E o whaalongo tua o le e sau a le me tau o lea. Ua le leile whaalongo. Po lavana wala au ai loa ia le afo le iwa tasi. Ia ma o i lo le ambulance. Ua e yelu tantonu. Ana ma o i le matavale. E yeli tantonu e le o e pe la vea le tavale ia pe tulanga whapena o le tulanga ia matua u le whanmai. Pai maitala le fōmai. 99% blockage. Boloka le main valve, iwa su lima lisi, iwa su fitu lisi valve. Ia, e whawhitaia i le atu. Ti iu tala atu mena mapuai, un tatu le to e wheloa. E whawhitaia i le atu. Ona o le tūlanga fuilele o te tau o le whautanga poto i lo to luan mafuai ona le mali o le tavale e val au le iwa tasi matio ai o se manu dia ele o le tatu tavale le o i le fan mai pe ana fa pe
e anu la ambulance e se fa mai no manatu e ave ia the closest one e lata le fa mai lata mai peitai o fa mai to malama in the very next day. That's a different hospital. Ave ia o le ambulance. Ale fa mai le kalisia le pope to o St. Mary's Hospital in Long Beach. Le winga la la o le fa mai le o lo pe e tūlanga e se ona fō mai e mese lawa me tau whatu. Ewa e. Tau nuu la u e fu atu lo fiva e mawalunga mai o lai fu i o ki tapo pneumonia. Iyo e. So, na ta tiele o le fan mai for 2 or 3 days pato a se yalu lalo le pneumonia. If to failo le operation. Iyo e. O lau tala wha maundi. Samuel tio a whaia tatu te talo mwha pia upo talo sanga. So sisia. Whaftai le atua. Ia li I matamai tai fō mai. Ua ala mai ai lo walofa malo wangalelei malo mata isau. Eo e. E lua la fō mai na la tapena ina o surgeon Dr. P. Te lele ngota malo pise ngō Italia. E vival au ia Dr. P. Ia male lau cardiologist Dr. Todd Cinder. Fo maila ina e lua na kamuta ina ia lo fatu. Eo e. E ielo tatunuma. Ana whape tupu ai o lo oisamua. Tatu tele pene. Eo e. Pino wheatu wiva se furu wiva pasene poloka aile. Eo e men lau folo fatu. Iu tam whai tala. E atunu fu ia ngā I atio e. Mai o tele loa. O se mai no uola me ma. According to the doctors. Eo e. But aina tā ua le taimi, I went through rugby and sports and all that. Na fisoso ni ai I lo fatu. A lea la ua fasoro ni umatua. Ia ua lea ua pe ua. Vave na afiau. Ona lewa lafta. O lo mai masania. I tausanga, uma pefa alua. Ore pneumonia. E afua mai la e afua mai I lo fatu. Ia. Ia, le lavala ua whaatai I le atua ona o fō mai. Ala mori mau aso le matautia. E whai mai alu tu urua I atia. Si o lato ngaluenga fuioi o ngaluenga. Tama I taila ina ua uma ngaluenga fō mai. Tipi ioa. Ia. Au mai whafolo whatu ka muta pia. It's more like a engine of vehicle that brought it out and overhaul it. Pia le afio ta valevu le mi fafo. Le ata mai nao le atua e tau wala mai fō mai. Na mahomalo ua fafine ina ua umane tautonga a mai ele tamai tai fō mai I lunga I le whainga na whaiaia. Ewe. Au tere I o te tonu ina ua tosua o le tai au na po le tulai iwa le tai au. Vea tonu le operation room. Tau nu atu te pise e aisa atoa, malulu atoa. Ua atu pea ma le toa se fulu, pe toa iwa, I le toa se fulu, ta mai ta I fō mai, a vanga po I e latu te whaasoso ina ma whaatulanga tools. Lea ta mai neifi o lea Pau ana na teimi, na whaamatamatai ia u lunga fō mai lunga TV. Tilo mai ma whaeloa ma ia tea u waenga o lo fatu. Walai ona whataotolia. Ma whai mai le tala fō mai. Whafte o laki so le lo wawe mai. Laki lo wawe mai. Ia. Whatu fō ila. Ia no whai atu. O whainga tai nei fō mai. I le ngā tau poloko o gawa sur fatu. E mawalunga tapo pneumonia. Ioi, a leo fatu o tiai. O pneumonia fō. E na
tino lava ngā luenga li matamatai fo mai. E le uma upo le nganga whaakai i le atua. Ona o i latu. E oe. E le ngata fo i la ia i latu. I fo mai. A o ta mai tai. O ka young, very young girls, young ladies. Beautiful ladies. Ai tu te loa la mori mauna mata la whanau malau tu lua i le whaatino ina o ngā ruenga a tamaitai fo mai nei. Au le hata mamai. Le au RNs. Ngā ruenga tipi fo mai. Ali i fo mai. Tu mai loa i au RN. Pole au registered nurses. Sa moa e matautia. O vaenga o lo tino. Le lava. Ai tau te taritonu o tau i le whita ngofi te maitau. Pe ia ua le pepe. E oe. E lena o lona winga. O la tau tiu tene mawhaiwa. E whai i tangata mamai ngā solo atu. E oe. Te nofua mo umawhau mo umatamata. E o le latou i le latou tala noa mai e whamalosi oe. E oe. Wa mea mo ia. Utawa aia i oti. Utawa aia i ai. Ese le matautia. Pila alusi o temi mua le whamatala ai. Le mafua angana len tatou vala. Ifia. I le toru nei masina. Masina lon toru nei na walu tonu na e mita ule aso ono. O mati. Ia au sautu leua ato nei le wha toru vai aso talu ono o i fale. Toru vai aso talu ono o tonu mai fale. Ia ato ai la temi nei. 3 months talu ono o whiangai ma le vaenga leo lo fatu. Ia temi la nei. Fatu fō wale o iai. Fatu fō wale o iai pau o le mea. E ono masina ia au mai e whaetete ai. Ia mo le stressful, stress. Ia ma le mea tau. Ia, me se lava ia le mea ai. O lau intake, le mea sili o na tau. Atonu a ngā fōlo talatu ia te oe. I le temile nei. E te sila to toa fo yo ia i lo sui fo maloloina. E mo ia o le kanesa. O isi mai uma. Atonu e ar tamalalia. Ele whaingo fie o na whia ngai martangata. Ioe. Ioe. E sau ia. Lo matua tusi mai notes ia mawhai no o iai lau. Ioe. Ele pena o lese. O te whawhetai ia i lato uma na tatalo moa. Ioe. Se sunga i whai whi au. Whawhia ngainga mo lato whartu. Le ngata i tatalo mai. E na asia tu lau i whare mai. Na ure ta ua se ingo sisi temi nei. Ni pa uia tia una whaile malape. O la o nanga ioe. Au whainga runga tofi le atua. Na whisota i atu. Maasi asi atu. Au te whaatai i le atua. Ona uto. Ia ele ngata fo i le au whainga runga. Au taru sanga a i la tau e masani lama. E o le la tau Tianga le au nanga si ponga o le tai fo. Message mai fai loa mai le misia o le tautua. Ia a o lo fo tangata le tatu whawhia mai. No walu te tonu i le lua se lau fitu se fulu o paunga. Ioe. Lua se lau fitu se fulu. O sau whafo. Lua se lau fas fulu meaning. Tōku se fulu paunga a vese. Ioe.
e pe e tāua i o nei mea ia, le fo'i ua tala atu, i lau whaafonga mai Samoa, e te sila toto ai fo'i ia, i oe ia. Stay out from stressful events, or bula lava vahanga o leo langa. Your intake is very important. Your intake. Stay out from sodium, salt, sugar. Sweets. Stay away from all those sodium or salt. So le mea leo te whangaina tāua tele. I fo maina la tō advicinga. I feel tasteful sort of food. Whaonga le white vinegar. White vinegar. There's no calories, no sodium, no nothing, just zero. But it tofo le lei ai salaki. O la lava le tuinga me tau mawha e te filifili e te anga i ai. Mo i tatou uma o woma paanga o ainga o lau tōlua o ainga o tua whawhine mauso na asiasi mai. Ma whaelo mai lo lato alolofa. Ia, ma ai maise fo i paanga. Ale tatou siufonga o le tai a fo. Ai e fo le meta ua wiloa. Iai tangata e misi alofa. Ai foi latou na amu. E foi latou na iai foi amu. Ai olo whanonoa. E a fu atu au tafa. To tono li o whale kāle si. Pe e tala ula. E tala suai. Ai o uma mai lava ia tia. E whafonga mai la o e lea e fōringa mai le leile tā whilo inga pe atatu whiloa i mea whale kalesia. Aolo e whaia mea ia. Tā ofi au te toi whaia. Au te whaia na tūlanga whapena. E le lei. Nga iai fo te miti o upua Samoa. Tātou te o le tauola. Tātou te o fo i le whamota. Tātou te au uma i le tauola. Tātou te au fo i le whamota. Te lea whalea onga. Na o maua i le taimi na o go through ai i whainga tā nei rola. Don't football na avese mai a tiau. So I feel light. I feel strong. I feel that I have a new engine. Taifo ia upaanga whaasalalau na asiasi mai. O tupe na uto watu mauto. E le mwhai e upumatala o na whalewina. O e kālesia, o whaife au, whaitua, o wō mapaanga, o ainga. Pion o whai atu o te whai tete e tōlaulau atu swafa. Nani pa u se tasi a tiau. Ia ona whaile malape o lau tautua i ati oe i nea fiafi. Ia lau whaima tō vātu le tatu i le mele. Pion o whai atu. O le whale lea o te live atuai, o te leo o i tutonu o le tatu studio. E ma whai ai o na tō vā, ma whao ngā pese, ma ngai me uma whapena. Ia o si melu te whao ngā tue le whale. Ia na background masania. Ai le mwhai o na o i pese pesenga. E pe mele a o i latu e o manatu e ise pese mon mana o wha mole mole, o wha mole atu. Si o te o studio, ka 2 more months. O te nofo le whale. Ia ona o tonu ule le studio ato ai le tatu por kalame, ma wha ato ai le la e pe masani ai. Na tonu tempo mo foi le ato e vai mai ele o whanga atu ane mi tiafu, just a t-shirt. Polo shirts. Ona aisea, ia o le peno whai atu, o tu rafono ai ale studio, o lau dress code, o lau ngangana. Me umwhapena, o le whale la leo te taupua tue ni aso,
e manatu fo'i e malama lau sila mai e ngata o la ia a o le whaongaina o le atotonga o le tutua e ala i pespesenga me uma whapena o te whamalurua tuaina. Ia o si tala pu le nasa mo a o iese me o pa ui a tau. Le mafua angan tatu valavalai. Le mea sili na o whaatai. O le anga le lei o le atua soifua. Malona tue au mai o le second chance ia tau. Ia pui ono fai atu. Le ia le kanesa, le isi whaama, umi o tamalea. E soa i le mawhai o na whaau ola. E mawhai foi o na le whai tete, ia ma hawhiai i se taimi o mua. Ai o le mea taua na. O le mea taua na sa moa i lau whafonga mai. Ia e tusai o taimi na tatu le mafutai i sia te mi tolu masina. Tolu masina ia tatu te li toe pilo iai ia le la ua mawhai o na ava noa le nei tu asuma lau. Mana tu o le asopa ia le nei o le atua. O le sapati nei astona. Io i tusa o le kalena ia ai utaia o le stona il nei o le latu o le sapati nei le fena ve sensa o le asosa nei ai tatu New Zealand Australia Samoa o le asopa ia le asosa ta o tatu o le asopa ia o le asona tu tu Yesu le ia se sina suia le kalena suia Yesu ile aso na tu o le ulu iaso le vai sa o le aso na tu ai lo tatu me la na lita tonu tatu kevsian o le aso sala ia o le aso pa ia o tatu matai ia pa maniatu la sa ia i la tu uma le au whaingalonga ia le atua o se pata whaitauranga ia o le luluina o le upu o le tala lei alo tatu matai i so se pule la le ali tu inga ekalesia ia i tatu le atu Samoa, New Zealand, Australia tae aola ia whapena fo'i i le ekalesia so fitu ia i mātou i Amerika nei o Amerika Samoa ia ma territory o loo iai ia malu ma le au whaingaluanga le ekalesia so fitu pamini atu ia le tautua lau si fonga tae fou ia a o whiangai o tou ia o le au whaingaluanga ma le molina o le wheau pa ia lo tātou matai ia awa le soifua ma le ola wha le anganga o tangata Samoa ia natu o le a whaawau se ia o le a whaawau ia se tala i le mafuanga pe o le o tala atu Samoa nei vaenga ia ona o lolo aso ua le apatatu e maua se mafutanga ma utou o mpaanga ia me se fo i latu e whaile nei ala leo pai fo lu tangata ia ma fiafianga i lo latu fo i soifua whaafonga le ola whaalongolongo o loo tautu atu i nei i le torufitu tasilua Hathaway Avenue, Long Beach, California ia o ina o ia le whale o tenofo vinga e le o maua ua wanoa i tutonu o le tatu no whanga masani po le studio mo le silua i le sitoru masina au utau whai o le au le whaataritari i te minina le atau whai lava e whaau watu ia se longo pui e li ia mawhaino maua sao o te fesoso ni ai i unu ta ua le tautaiae asiata ia malei atau savea le atau o manatu lele lupe matasila ia mamau o la tamo turisi Samoa elevisi Samoa turisi Samoa e ala no tau
o le tāua ia o mea o lo whiangai manei tangata. E sea, e tāua leanga o le foi la ua ngai mai li si vai. Pei e fōlinga mai e pei e fōlinga mai e a fo e kanta. Io e. Hei le mawhai no tatou e se mamea ia. Tau te olo le natu e whapena. E le whape manatu rato. O a me whai e le whaputua i le tua samu. Matu te le nufu ai. Io e. Matu te le nufu ai. E te tau foi o no matu whainga matu me pei foi o no tō manatu. Le fo o tele ia i la tō le au broadcasters. La tō e le o pe o tūra i mai manga i mai lungo le level lea. Lungo le platform lea. Tam whai e counter i le whatutua i le tua Samoa. Ia maana fo i sa i linga ma tau mawhainga. A wara mea moni lava Samoa. Peo i lava i le whatutua i le tua Samoa. Na la tō set up pinga le fo i ia the new platform, le level. O mea nei tau whasalonga le ngata i le whatutua i le tua Samoa na baia. O ana followers, o i la tō e supporters. I le ua o le level, i le ua ta ua o se fast supporters, a ua ainga fast. Ainga fast. O ese le level e pa iai. I pio nai vaenga nai e fio o iei lau tartalanoa. I le nei vaenga o le iafi. Samoa ne i meani u manatu sisi utu. E se au talai ia lo mai ia male taimina avea ia u fale mai. O le mea muamua. O lo wanganga whaafetai i le atua o na ulo na alofa mano nanga le lei. Lua. O te whaafetai i le atua. O na o tau o wō mapaanga. Fans. Oe, ali tatu tautua ma le au nanga. Whaafetai i le atua. O le tutu mau o uso a whaasala lau. E lango ia matau mawhai e tūlai mai e tautuaina le tatu ainga whaau whai. O lewa mai ana nafi o le aso. Ia, lei. Le sfareile. Lena mai atu nei. Ma le so rusfuluona. Mai ai mata ape loa le fontele a marua. Sa uswina i le vaesolo na lua o mei. Lea foto a ape ia po i atu e kalesia i New Zealand, o Australia, o Hawaii. Manatu whaelo e nei matu au sufono. Ole, Mari, o usunga fono ia. Sa ta pena o maile to tele o matu e kalesia i ufo i a maua. Io mate o i lenga fo i o le usunga fono le e whau uai e tofi whasa o le matu whaifi au tulo. Ritai, ia. O tūlanga o lava singa ia ma pepa e mwhai o na nofo maua i le nei atunu. Ia ele o tue nā male laina. Ele o tue o sia matu whaifi au whato ai umai malua. Ia o sia ona whatua o le American born. Le la ua uma ona whai uma ona pepa nofo mau. But the only problem was to a maua atu le taimi o lana interview. Le aso lua tasi. 21st of May. Le aso whiani. Maybe tomorrow, it's whiani. O uma lana interview. That was 21st. 3 or 4 days ago. Ia, tasi le na whaftai i le tua. Au tu e watu uman matu e kalesi le usungafon. Ia pau fo ia. Manu ele mwhena wala. Tuputonu al mele ia aolo te tele ia e mina uwhiangai ai ia matulanga ia. Io e maria ia. Le fu fai pepese meile si awanga ia supporters man au whasara lau ale HRPP. So le lau mailo ta mai fatu. Io e. Fai mai ai si ana pe aro fatu mai pe atuai o sili.
Io ia oi who cares? Leo le mea sili ena whaftai le tu o neu. I have a second chance. So that's the most important thing. O lea, o awanoa. O awanoa e au mai e lo tātou matai sili. E sisi mea. Ia, o le tala fia le nā i le usunga fono, masalo le fo ua toi fo i mai nei Amerika, le tele o aus fono am tanga luanga Amerika. To alua matu faifi au ia sa pensione i le pensione o le sunga i le faifi au to ina fatonu ma ke rusa protestano ia ma le sunga ia tupe au lua. Ono winga foi la lua e kalesia ua vanoa. A o iai i le vanga pensione lea. Mo moli atu ua lofa anga tele i o matua whaaleanganga i lo matu nuu i sapari. Wa i u foi. Le tautua ma le aunanga i tausanga e tele. Le sunga ia e sera au tama e sera. Ma le fatua ia tamara e sera. Na ave se nisi ona whapea foi te roa whapena foi ma whauwhango le matu nusai ai. Le angana tui tau ave e le matu tamale le tofi sui te teifono. Na tue manu malo sui te teifono. Ia mana tuala ai whapea au mai wha umatu e fo i le te teifono na umai la petai. Ia o le finangalo le kalesia ia o le taimi o le taimi. Ni ana umai e loa ave sa ili sui te teifono manu malo ai ia le sunga i le whaifi autoina mai le pulenga pia ia pesa o ia le sunga ia e ne fatu le sa ma le fatua i le sui te teifono sana le lua fia toru ea pe fason sui te teifono ai aia so whareile loa me isa o mai ai lunga i le sui te teifono i le te teifono o le kalesia wao leo avea nei ia le susunga i le whaifi autoina mai lo matu motu i salafai. Le susunga ia ale mia o le tuina. Tuina whatonu, pe tuina. Ia. Pe tuina whatonu, po tuina. Ia, ai whaftai o leo ua whai ma sui te te whono o le kālesia wao. Ia, ai ala na wholonga o le nei tausanga whatu atu e sui fo i la tofi. O le mea tele i maua po i whaila o tusile o lo i te mine. Po tu mau ia taipisia le lua, ia po sui. Io e, whamadua atu. Ni i tele i tato comments moa. Io e a foi. E aina i mta upu tāua o te fia tanoi. E se i kau break le titi tua le vanga lea. Ia ona pena fea tu e break tu to melea ele me faino tai na tu se pese na ese tu ese no fanga le o te tarno to ia te ne fa fisi me fa fon.
Ia, ioi. Pena lava ia sia tatu amio. Aso tōna ia so lua sumatā o le masina lono lima o tausanga, masina fou, masina lono apa o tausanga. Oko kai o le va'alele le mea. Pio le alu o le va'alele, pio le lele le puru afi, pio le lele le puru whana. Puru whana fo len fai mai e turi a pae e ono la vea ai ia le tamo Samuel, Sam, i le puru whana. Te whapeu malal sau sau. Te pio le alu, se vai tausanga. Lele i leva tatu tala noi a Januari, ma kirisi masi ma tau sang fo te ma vai atu. Ale o tatu fai tau i le afa. I le afa o tau sang. Ewe. Le pa tei te le kuai. E tu sa o le vaenga lea o le tatu. Tu fa tei te le sa moa i lau whafunganga ua ma fai fo i on tatu tu e whelua i le nei vaenga o le afi. O le asana nafi. Te le lopo nafi po le aso whareile o tau i Samoa. Le au na umatamata tue nei na tatala alo ia ai ia le tali ngalu le fio anga o lauri. Ioi. Te mana tua fo ile tana fo ile le masani ia tatu anu. Aua ni soportai ile ele. Aua ni fesopo ai. Aua ni sopo fa moenga. Aua ni sau le tai masopo ilunga. E tasile nā mea e tau ai le tatu wawa ai mata tuto ai ne mea. O tali ngalu o le whae te tenga o nuu mai tu malo. O le mea o le sau o le ngalu ma ai ia. O mata la martutoa. A o te lo vai atu. O lea o lo ia i Samoa ia si i fo lea masion tō rua le tio a Sydney mai Australia a le i o saia to le fo iai malava ia ta iai le suite ta i o le tuangai o le moni o vai atu o tala no mai li moni femusua i ma le minsta o leo i tu atu o le musua manu mata iai e iai vaenga tāua o la mata ma o mata wina i le vaenga lea o le You get the jumping cables? Ioi. O le vaenga lea o le ina ua o mele mana iai le mata i lungo o moro big screen. Ma nino le leime i lau va ai o le tangata i tua oe, o le tangata i autafa, e ma se me pa ma nino fai o le audio, ia o le ata fo i, ma ti pensa lai lungo i la tuna puelata. E manaia i la umatamata. E o e pi o te whangai nale upule awana i sopo, le tai i le ele. O le launga whaapitoa, o le ana po toe susulu, Cedric Sister, ia pi o le minista ena wa mea tau puna oa whaale natura. Pi o la tau ia na whia ngai ma le vaia o le proketi lea. Ia o le vaenga lea po o le mtanga ruenga lea ia e taita ia e le sunga i le minista ia toe susulu Cedric Sister. Ia o le pi o le launga au tū le nao le aso na au waifo ila sa ilele ia malana HRPP. O le tau o ngā ruenga atua, 3 miliona, ma le 3 se lau 5 se furu ma le 5 afe mona tupu, o le upulen whao ngā. 3 miliona, 3 se lau 5 suma 5 afe mona tupu. O lana winga, ele o iai se exemptament, mo le silfia, o le whao ngā le upu mona tupu. E whaamatala mai iai i tātou. Le tau o ngā ruanga tūsia le ata e le company le Iskuki Punivalu and Associates. O le company nan tūsia le ata a o le laki naringo le. Ioe.
Ia lena o le Lucky Constructions Limited le ngor company ia na latu whiangai malea vaenga atoa. Na matana ngā ruenga ia se tema sfuma valu ma tausanga lua wha. Tausanga lentia nei ia ai wha mai aina ia me lua suma toru, lua suma lima. E whapele li poti al minsta. O le ngā ruenga lava ia. Sa tatau o na whamuta ina le asu toru se pulu. O mei, tausanga nei peitai na vave uma ia le na whaileo uma le asu toru. So le winga, that's 7 more days. Ile uma peitai ua vave uma ngā ruenga kon karate. Io inala na mai whapitoa i whaftai sunga le fionga minsta ia ona o le mataalia fo'i o lea company ia ma leo o ai wa mene tau kon karate. E whaatala le kon karate company te a le asu atofa ai li mai an ngā ruenga peitai e uma ngā ruenga to e fitu aso o le aso le deadline e wha ia pe o nei vaenga na o le aso lata mai o le weekend nei sa iai fo ila to ina matua fionga ia le mamea ro pati le sa faima suyao to fia o le tatu malo sa vea ma minista sa fai pule te tai o le tautua i se tasi o taimi loa le tautua loa pe o na avele o ile avanoa le fo isa whaafuina le aso. E fio atu na te o tina le lipine. E tala lo ia le fo i proketi sili o na taua i lea vaenga o le tumalo ai mese le fio anga o lauri. Ia, o me masania au li o tina lipine au mai upu. Ala i au ma le whaatai le avanoa o whaiei masui e oti whaapitoa le lipine mo le tatalaina. Na la tula to ina i lunga. O upu ia le to ina na amta. Ma nei aru ale le sanoa. Ia ena tiptiru melano. Ia ua tau te toe o matou tengi. O a ura matou tengi. Na toa file mu me uma. Ia ia. Au le temi nei. Ua tau e misa o tau tonu le. Tengi o fono mtuna whapena. Ai le. O le po Yesu e meile lana o to ina ia. Ele i sata tu samo uma e manei ala le temi tu ina Yesu ia. Taua i misa i lunga o le tō whā ma le whautautanga tamai. Na e tu te sila fia, teimi o wa ai kolone, o le teimi o tō filaweti, ma tupua. Tasi le nā, le nā fo i e pisa i telefon, a o pisa la tamana, o kalman nei e whalongo. E whatupu langona, e whatupu manatu, le pela o te mili nga o le kau whaaleanga tau whaaleanga le mea le oro whai. Lea te whaponga mai la pōkala. Lea u te alu au ili atu. Ai lema whai ona o pēno ngia rau whaalong. Oa, te lango ina le whaatuatua ili atua sa. Ele mwhaina o le sema mena. Na o pese mai ai le amatanga o la tautua mo oe. Ele mwhaina o sau pēlo ngia rau whaalong. Mea o au o te tū o ngā tatonu. Mea o au e neutral. Pēna o whai atu. Lea la ua o le whale. O le whale o au lea ua o tanoa tuai. So this is a different environment from the studio. Or the studio ravalato a neutral. A neutral meaning anybody can come inside the studio. Or equipments la tuptangata pe HRPP, pe fast, pe tautua, pe lanumoana, ina sam pe learto ingatangata. Italia itutono le studio. Not in my house. Ele faith house na sustangata tungi. Ada winga na ortala. Ile taua le malama ile upu tu o ngatotono. Ai le ole o mai o tātou whai mai tu o ngatotono and being neutral
but it's all lies. Pero. Ia, o sinatala na i le vaenga, ai maria la utamata. Te matamata tuitua. Pene ia ulo limoni male minstau tupi. Minstau leo. Tu ato tu le. O la umatamata fo ile fioanga. Ia ile au pi e whapena le au o fulan moana. E foi nei tangata o fumumu, rono winga. Le mixta, e mix tangata. Hai le tatu te lo uma, o lauri ia ia. E pei o le nuu latu te langlangoina, tu le epa malhita pipi. E o foi la i le upu whaafeiloa i a le fioanga. Po te le loa po le fionga ia le niu o le fionga i sa whapito. Le asa whaia le upu talon ngā ruenga. A o le sa whaafuina le aso te le loa po ruangalu e tiau po le niu pele ai. O upu la ia, ele ingalo le whaafutai o le ngā ruenga. Na latu whaafutai na whaamaite mai i le vaitau o tuilepa. Sai lele. E pe whaamamawha whaafutai. Ia, wai tasile ngā ruenga o le whaauau. A whaina whaamaite le taimi o sai lele. A le whaauau e le malo e fia me mlana whainga malo lea ua mailuina. So na o uma iei le whaafutai e le matai o le fioanga. Sa na whaatino ina le vaenga lea o le tautua. Na mata mai lava i le whaamaite ma i latu na whaato ai iei le tangi ua lewa whamai le tala ua lewa na ame i le malo a lea whaato a whaatau nuina i le taimi o le malo fo. O le nganga whaafutai fuila na o le fioanga. Ai pi o le utala na e oi. E iei le mea malia ina ua o le lava na taulangi ia le tau o mai e momori mai ia. O le fuina ina lau whaalongo, tam whai a watu, matone i Samoa. Ona o mato po kalane. Me se fo i siri o asiata martau tei ai. Pe ua le mawhai ai ona la asia le vaenga lea. E le tatalinga i le vai malai. Ona o pe o fola i ai te o vai atu i le tatalaina o le taringaru lea. O le tamu e mai ai ia le li o sai a malana camera. So na fasili ale o lo mawhauwhau. A e whafonga meri asiata. Ta pena loa ana whapea e leo iai le o pale tonu lau whatu te minei. Te haru Samoa. Ta pena lau atu. Alu i Samoa. Aua ne i toi whawhewhi i tūlanga whapea. Leo o tatu wa ai e. Le ai ia se whaaleanga tangata. Le ai se isi a tangata. Tai peia o ngari lea. Ai vai leo o i Samoa. Le ai ma se ngā luenga a le tatu tua i le tua sa. Lesia. Si o tangata e mamaloto. Io e. Tangata e whaiteria i latu o ai le tangata e whengai male tūra fono. E whaina whaia whai o mei. E pe o tara noa tu temini. Leo soia asiata. A e whafonga mai. Ta pena lau ato. Aru i Samoa. Eo e. Leanga e te le i whaia ni mea matuia. Eo whaia savea. Eo whaia whaia tia. Hai o maitara. O tam fai se whainga e watoi mātou lea. Ia vai. Tala le, ia e le whapawhine. Just kiss my behind. I le whapena o na whapawhine. Lela ua pe ua vai. Ua ngana o mata i le video lea. Na o mātou nai. Mana tua fo isa mo le ua momoli le fionga oi fo i le ngor whaipule. He latu i lauri. Le ua momoli i fast. Le ua mamoli i le whatuatua i le tua Samoa. E la tutonua i le fionga lea. E la tutonua i lauri. E pe o leo te vaai atu. Pe o leo ua hanga i atu i sailele. Pe na pala au lia. Ai po o le tamu whai lava i na i a... Wa o temini nei. Samoa le toi nā male laina. O sa ili o le awala e whato sina i loto ma mawhauwhango tangata o le atu. Iwai. Ua uma foi na whaatonu for lau ia mo meo o warisi whasala lau ia. Ina ia tūlei atu le la topito la au. O au.
I leo whatunua mai au Samoa. O te taritonu fo I vaenga uma ia e langorango ina le whatutua I le atua Samoa. E le aise fiso ta inga. Male ofisa au tu o tatu whatutua I le atua Samoa. E whapea nei a mea le mea le tu te talanoa. O mātou ati o te mawhaiva. Mai le amatanga. A o le I aise whatutua I le atua Samoa. Me se whailau tautua mo e. Ioi. Na o tautua ina lama lautou pa ia ma lautou mamalu e whalango lau tautua I lea. E sa ili se ni tangata e suia le malo. Lano winga. O le si ufonga o tai au fo. Was there before the fast party. Ale mele matung le si le se uso manfui ia le ataua manfui. Le ngā lue me maseta. He vana matung ngā lue. I lalo le SSIG. Male manatu maualunga. Ia suia le malo. Io. Ia le ala e ua mali o te ala o le SSIG. O iai le matangata suifua le ngo ia John malai o le vavu. Leo te tele. Sa pailo tusi to SSIG ma leo te tele. Ia me esene malo. Tule epa malita pipi. Wane. O fea o iai le temine. Ioi. Pei o nai vaenga ia. Samoa. E anga iai se tauwhi. Ia ona o le mau sali. O tatou le au langlango. Me le tingana o loa o lea li atotoa lu malusi. E o unau. Se I faiso usau. Se I faiso usau te lango I na yuso. Na yuso whasalalau. E lango I lo tatou vaenga whaufai. O ka ni tala so le tangata. E ata whiwhi ai. Eoi. O le mea o kanga whai anga pēlo whakuro wā sau si upu leanga. E oki ai o le hama. Eoi. Se mali o tangata. Se mali. Te leo peta te atai pianga o ta ino ai sole. O le vai o taia. O le so sa a matou. Le so pa ia. Ale li nei a matuta. Au tae aula. O lea le a whataunu inai. Ia le whamasinonga o lo sila mio le atunu. Ma mata no nofo. Samoa ma whatatali. O a whea e taunui. Lea la tae aula a whatino inai. Lea o le a whatino. Ala u matamatanga I le fofola, le fala, ma le vasengo tustala, I le aso whareile. As whareile au tu Samoa le stofina mato. Wa pui pe ua ngalo na for family. O le u tele tu e fasanu of ta valley. Sanu of ta valley. For 6 months. E fasa tele tu. O tele lavano for fale. O tele lavano for no for fale. E tau situ la fono fo. Pila mele ua moelo u wavan. O wale tala fo e oni u wan studio. A le la u fangatu fale. Tam fai fo I suila o tone tam fai tano twai. Ela fa fa. Eoi. O tano fo no o le ai so se sa o le live o to so I tamatai. Wa fo lo mo o tempi. O mea na e occupy telo te tempi. Eoi. O le matamatai. Ia tate va aia ma le lofa I le auso. Tate matamata ta va aia tu I comments. Tamata o kanitala sole. You know, then I imagine myself and those who swear mai upuleanga. Ele ia ta upuleanga o foi. Ele ia mata upuleanga na le Paule mele mata foi reveal e fa ai lo atu ia Samoa. Le corruption, le corrupt o lo ia ta o tatu atu. O le corruption na te tala nolo me tau corrupt. Ele fato atupu ina ututu tasi Samoa is right from the Bible. The Bible talks about corruption. Ele se mea fau. Ele se mea ono te iai la whafonga Samoa. Ewe. Tātu te olo tuspa ia.
le sifio corrupt ngai fa matala mai tu spaina so le se mela ta te infa pe fa tu susan te mai le ifa pe fa pe le ai pau wale me ta tu te pisai ba ai se me reduce fa ti ai le pi o tangata le ola pi o ilatu o lo o fai mai e fia tau tua mo samo pa fetai ia ilatu o lo alu a tonu ile paipule mane manatu e fia maua son sao mo na lona nuu lona i tu malo ma lona fatai au to tele o tatu nei ai le ai e le o le mea le na o tuli mata i e tangata o le al mea o lo tuli mata i e tangata o lona ta mau ainga au ina la mafua mai ai le mea le ta o le corrupt o le va ai ioe o le va ai masai o le tangata i le mea mau ai lana pau falau ewe au i le vai sua lea i le whamasinonga le taia tasi lea mea e maofa te le ai le loto ona o morianga ia na fai na alu atu o te mawhauwhaua i le nei atu nuu o te nafuai o leo e matua fia ai o noa e sesi e taua o se witness especially the eyewitness e fia leo ai sea langa foi o lea ua maua lo latou soso o i soso ni tele ia latou sailinga ma latou suesuenga o lo fai peitai sia tatou mea e o atu mea latou o eyewitness so le e faliu mai loka yo fela ni loka mai a e falongo le tala tulepa o man foi le tala so e le tamana ia mau ai ave loka so e tamana ia mau ai ave loka nane i maua i le pulufana ale la auli al marito ai kangola to refresh le upuna o le mau nane i fasioti o le matautia le nga upu ia ewa kangola refresh le upu nane i maua le pulufana ala auli a ona tango li liu le upu i lona whauwinga la tamai ma ia whaingofia ma e malumama ma o manino e. Ina nei fasioti e la auki. Am I right? E sa o pese se le tala. Io e. O le tāua lea sa mo nei mea tātou te tilo iai. O le alawa tātou te o ia whapene. Lea ua taulangi. Teimi uma pino whatu telelo teimi o te wharongononga e por kalamea i la tu e langoina ia le. Ei ta pipi. Tu te lo o tole ngana le o mai. O mai for sure. E loka la auli taia. E loka le la auli le mali e toa taia. Very sure. O mai man maninonga. Le ai se whapea a mea se ia. Le ia mai ma le positive attitude. Io ai. Ai tu te sila fia ni mena pe speciale li un po de Australia mai lato. Ai mane sao. Ai mane e pe foringa fa pena. Ona pena no te tau i te rola ia lea. O mea fau sa o mea nei. Eo. Ai tate manatua i le tangata ma le tatu ainga fai whalango mea uma i lo tatu atu. E fuai ona iai lea manu fui po oa mea fau o tangata. E le manu malo. Ia lea la na tala fia ia le sunga le lauli le malitoa i le fafala le fola matusta. Le fafala le fala matusta. Ua suia le tala a le whamisinonga mauarunga. Ave se ai le whai unga na whai e talasa. O ai le whai o talasa. Saanga. Au i le pavao i le tunu. Pe pese ai nisi le meta ule. Le corrupt o le foi tu me tai whamisini.
E tala no ai mo meo so o tanga ia male lo na masalonia. Pea whataringa tuli, au te tari tonu fo, ia te tauna tu e vava ai, ia le masanga o whamsinonga. Po o tūla I mai o latu tangata ngāru lue, e whaatino ina le ngāruenga ma le whamaoni. E ele te tonunga, e te tauna tu e te tiro aisea, langa o le case lea loo laua lunga le teminei. O tusi foi le no fai atu tusi muri ana na matutala no ai ma vui ma siata o ma ielo. Ale o fatolo na fafia. A fai ne fai lala so o uni le o tu e astoro uni. Ono winga fa fai le na pesawa. A ua leva na tau o na fai ele fa masino le saanga. Talasa saanga. Se fai unga a fai lo o me mali. Fai mo linga mo rianga e leo. Sa ta tauna fisilingia e leo le ana tusi. Pe fai se tala noanga. Pe fisilingia se tangata. Iyo e. E anga tangi. Pe fisilingia fia me. Pau tangata na fisilingia fia me. O lau tusi tala. O le ala tala na tatu whalongo ina. Ma tatu whalongo uma e. Ea. O le ale me mau ele nāmia. Tu oi pe whapena. Iyo e. E ma nei ele whalongo longo. En whain tatu whapea sole. Se le lotu whamangalo te tai o malo. But we have to know there's something behind all that. Tatu manlamai. Tatu, ia. Pela o leu tatu o mai le vaenga i o whamsino. A o ta ua le mai o le vaenga le. E mese fo ia latu fake pictures. They come with that positive attitude. Positive attitude. What is that? Lauli will be in jail tomorrow. Anyway. Mari, ai ao o tu rata e au ele tupu se me whapena. O whea li liu i pui matala. O lona winga. E sa o ala to. Ai le manu malo ala tu whauwhaunga. Ile fina ngalo o le tua. Pe a whai o la uri ma le whātua tua i le tua sama. O tangata e pii i le anganga o le tua. Le whaila na manu malo iai mea tau conspiracy. Mea tau me whau. Eoi. Tau o tele. E tau o tele Samoa lau te talo mo le whamoe. O le sunga le lauri al maritoa. O le sunga i a li o tau whamalama. Whaatau malama. O le tamaitai o Lise. Marie. Ia o siri o Sam malon te olua. Ia o siri i ana por fe puleai. Pi o la tau ia te upa uia te alusisi. O la tau ia e un whapena amateina tae au le la tu whamoimoi. E no te foi mei ale i le tau o le corruptile i le vaenga whamsinonga. E mese ale whamsinonga whai tu malo. Ona o le keisi lea i le tamatei ulise. Ioi. O le malie i lata i tatau vavai. O atu whai alato morianga. E unoa marfesili. Na ona whai tau ale tusi, whai tau a pe lua e tolu tusi. O mai loa whai alato morianga according to the letters. Ioi. E unoa marfesilingia who wrote the letter. E te tauna na tu fesilingia. Peitai, ua molia lava. Ma toso whaatata tuaile tu meitai. Ma tau fia ili potu tau fia. A o lea la e umana tau fia ato e watu ma le tala wha valea. E leo lava amato. Te watu le mea muri ale latu excuse muri leo te langona i utani. O le so tanga i le mawhai o na latu wha wawina keisi lea. O na o so tanga niso mori mau. Ma leo, ia po ole, te mai taifu i alisi. Full of excuses.
tumu mo meu alfanga. Ala nga wenga at fa masino le fai. Ana fa pe se fa masino atu nune. Waleva na mawale ungor keisle. Dongi fafo. Ile temi mua la. Esia, langa ile yese tu tangi ile yese o la to na faile la to investigation towards letters. And then what? They come up with that. What churches? What were Tassi? That was one main church. Later on, they came up with what? How many churches later on? 4. Subal, Mal, 4. So the wingan nartala. The wingan nartala. Ale lava tuuava noa pea. Ia le tatou whamsino le ia kalasa. Waila, ina ua avatu la ilunga, ile whamasino maua lunga le Supreme Court. Lana whai unga lena to, mana tua foi le sitala le narua mai lauli. She gave lauli conditions. O lana peo. Gave lauli peo conditions. Or peo conditions. Release without o miana matalia fa manino le lei sunga ya pali John Taimalilangi ia vaenga ia tolu ai inga conditions e tolu a tau fia fa pui tangata e ia condition mo e tau fia I lalo I va inga le leo se o in fatula I o iluma o le famsino lua ia o morianga e fai on tala oi tua ia normal conditions. You can go home without conditions. Leala na la tueta mai tai tatal ave I tua la ulian malitua. I lalo o ia inga ia. Ele aise peitai. Na momoli ia leo. Tu I to ia leo. Ile filo ia male lo isili. Ina ia. Nei fatanu o mele o le sui o conditions. Sui o. Ia le ana sui loa. O le armena sui ei. Sui le saini. Ma sui. Ile tau fio pepa malanga. Wa neila. Wa neila li I talasa. Wa apili ma ua tulai le manu malo. Ia io le la pia maritu. Oa. Te fa foi pepa malanga. Ma fainga travel. Le to saini aisia. Le taua le ina talano mai le o pari chan I conditions. 3. Tolu conditions my meaning. E ele winga le ina my conditions nga to. Aisia. E 4 conditions ia. Ile tangata. Ile tu inga tangata. Ele apply ela I tu inga mele fapea. There's nobody above the law. Ele o I apply in menga there's nobody above the law. Na ala na fai conditions ia tolu. O lono winga 4 conditions. Ile tu inga tangata e tau fia. A alatu o le matai sa moa e te tautua inga le nu tautua le kalesia fai lau pisinisi e te nopo whanau mo le tono nu. The only reason I travel to go visit, fa'alavelave, lea mea fa'alemalo. That's the only reason why they travel. Mai le tau o mele. A lea o mai sui conditions. Yo le afura lea o le sui conditions le o atu lunga fe meia. Ave ese mea na. Aisia. O la auli ele se tangata, ele se unknown person. Ile mfana tatu papea ile there's nobody above the law. Le esa above the law. Ese conditions according to the person. Meana ia manino sa moa I lau whaponga ma lau whalunga. Ia lela. So what did Laudi say? Here I am. I'm a free man again. Anyway, I love it. Yung manino ua pese. He sang that song, the lyrics of happiness. I'm free again. Awangad wenga
tamatai whaamasino sa whai. Whaatai, ele whapea te whaatai tamatai o nia wā mata tuatanga loa. On leanga atato wone au ili. Leana u whaarua ina mata tuatanga loa. Le ngā ruenga le stala. Oi le ngotu tamatai le stala na alu amaitua lauti. Oi, ngalo ia teo. Lea la ua pā leni I conditions na ave I tua. Male whaai unga. Ale tamatai ia nia wā mata tuatanga loa. Lea ua toe au mai e nia wā. Le whaai unga na whaie le stala. E sao pese se. E sao pese se. Le ua toe kusa, le ua repeat. Repetition. Le ua repeat I ele whamau, ele whamsinonga mau arunga. Le mata upua le stala ile amatanga o keisle. Se whauta la tatu sa mo ia. Se mea. Ai awa tu te o mai wha mea pe o whina ngana whina wai ia lea. Ia le tamaitai lea o ai. Le tamaitai lo ia le tum leo leo. O ai le ngor lo ia. Wha malia tu whaisini ni le even my classes ni tele too tiny ia upu o whaintana ufa. No se I umar no tam whaile ko through ia to e piu le puti fasilia ia le whaintana o whaitau natu ia to aula na fina woti tamaitai o lo tu mo leo leo. Pe umar se fina sili foro taima le langi pe tau sawa. Oile ngole tamai. Le tamaitai leo leo, o le tala le na fina wa tamaitai lo ia na tu mo leo leo. Ile ai se tangata, so se tangata go through I mea ia. Ile ai se silunga, whangalo pula. There's nobody above the law. If anyone can go through all this, they have to have conditions. Finauna na finawina ai e tamaitai lo ia na tumana lo pe tai o tamaitai o miro lui le ntu la I mola au na ia finawina ia lea sila to o fa msinonga e o la auli na pa na mo la samo e eu to finga fale kalisi o ia o sa o le ainga, o le whaipule, sa minsta. Le whalanta ua sunga lauri, se fulu malanga sa te tauna malanga I whaalawe lawe o na ainga, o langa I kali, ngā dueng o malanga whaalamalo, pitai, le mawhaina whaatauna, mele menga tau wai, conditions ina vai mai e pali chante malera. Ana le aini conditions nga, there's no one above the law. Ai nala na fai conditions here. If fai pua ile tu ai ngatangata. O fa tu le fa pela if etutusa e ma fai na tu ai conditions here. Lem fai. Le winga le te le corruption no to tonu o tatu. Ana fa apea o sailelele na fea ngai mameia. Tari tonu metal. No. Release without condition. How na? Le ala o repeated function sili le tala ale le stala. Ea. Mana ia. Sao le le. Leo whaadwaina e function magulu. Ia. Ava aila uto samu. O le whai unga whamsinonga mawaru, o le ata manino le na. Tātou te toe tilo iai I le whamasino tai au. Manatu, pei uma o talasa le whaia le whamasino tai au. O lalo I le whamasinonga paali tu malo, no winga o le whamasinonga maulalo. Le ala me tātou te tilo iai. A whai e sui le tala tamatai whamasino tai au. E le ona o tamatei whamsino. E le ona o le vāng whai. E le ona o lauri manatu. A o le malo si anga whaale atua menga. E mawhaina mo suina e le nganga le atua. Wa overlo corrupt.
fai ma fa maoni la ia lena en fana musu fa pena awa ana o se atua no fo mai matikino wale wan fai atu telasa fai fa le le ngaruanga fai fa le ngaruanga awar controlling mai o istangat awar fai ai sot petai o le nganga e musu mai i lo fofonga malu taringa in a very, very low tone. Tau le langona. Sistema i leo e musu, whaila na musu, sistema i leo na i tama tai. Vai, tu au corrupt na si e corrupt, fai sa o melea. Tau tia tatu mata na tai. Tatu mai moa martito asamo. Langa pi o leo ua look forward tangata uma. I le wha moe o i la tuta. E mai se fo, se li ia Samuel musion fatua. Sion tu ua lolo aso i te tonu o le potu tau fia. Ia wha te ni aso. Aua ne i se tia tatu i tala ale heita pipile mai whai mai o le tolo so o le whamsino, tolo po o le whamsino ona eli sauni le ai. I le o le mafua angana. Ana vatuale manatu, ai le manatu e tamai tei whamsino na. Ia. Tātou mata i tūra so taia, a o tātou umana. Awane i ngalo i ati utou Samoa. E mese i la tuelanganongina i a le vaeng whakawhai. Te talo mo le sunga i a la auli ma la tau uma. Le afia ngai ma le whamasinonga i la so taia au. Ia, ua tasi fia tātou teimi. Pio no whai atu Samoa i o le la. Te alono, pio no whai atu. Fai mali ese o tutu ma mo o esa mo ni vaenga o le tautu ona o le afatu atau malo si mai i mai o tino sa fiangai o le lesi talo le issue muli le o te fiaternoi le ngatala sa moa i le keisi le o tenia le o lise ma leo le alana pe ua au mai le fai unga e malia ia tau a to le vai asu talu ona ta ua mai e sita mai tai o lilo mai ava maina lilo mai ava maina ia maleli i o fonga mua le lapo kalame vole na mai e lana ta ua mai le mta upulea ua longo a leo ele whamasino sili. E longo ia lo ia la ui. Ole whatono ina tangi. Tasi lea mea matu ia sole. Tasi lea mea sili o na matu ia a wala whafonga samu. Ioi. Ole ana mea matu ia. Le ai masi Samoa male lalo langi atu. E le i wha longo ri tua inga atu lepa. Ioi. O a men wha leanga. Le no fam no. A tango to refresh le upu ina ne i pā i le pulfana lauri. Ina ne i fasioti e lauri. Alo winga na upu. Le tu tia tolu tau sanga whai mai i a longo. E ngā rulu e pālangi se i au. E malama pālangi upo Samoa. Unless yung laku interpretation e se sena ame pale. E tolu tau sanga o tau wā ili upu. Pena o le morianga o langi ili ato se masina. Ai le ai fo i ni mea te tele na mafua i na moria le plestene o le utustala. O a mea o lo pamatala mai i ati o e sa mo mauri te mine. O a mea ia o lo fea ngai martatu atu. Le alantu la ile li i o le ma mero patina ni la fime o mato veteni le i a o to femisai. Le ai. Na tatu femisai mai ai te mi mua. Femisai i mafofoma. O le temi nei. E suri.
le fofonga ina I upu matala. E le malama le mea tau le ola tau whaaleanga. Iwe. E whaalongolongo lau tana noa tia o te mine. Iwe. Ia le te tana no I whaise whale a onga mo tatu. O whaalongolongo I sport kala me fōle sa mai Australia. Nā lingo. Le utanga potu. Se tangata ina atau whaaleanga. Se tangata ina atau whaaleanga. Tala no mai foi tu le pa sila nei I le fofola le fala mtustala. Ma sila le siapola tele. Na kilo la ia I tangata la tu te viewinga ia po kalame. Na loa le ina le si sengo tangata la tu te langonga lea ma lea. E o foi la ia pe o le li o la pi. Ia pe o nai tangata tustusi ia le langonga tatu. Aine ia po a me tanu mai. Au le meo viewers o tangata la tu te whaitau ia. Aine fake pages ia le HRPP. Ato tele ato sifuru. Pe ato tele. Ioi. Le aine si comments. E whamatala mai ina. Matanga tele le lango I turu whaunga. Ele lea le mawhawhau. E matanga. E loto leanga. Ioi. Ele lea lo. Ale mea malia la. Pe o leo mai I tui ngā mawhawhunga. Fui leo mātou, leo mātou. O fast. Leo mai mātou. Ana le tūlai mea le fast lea. Nā tasi ana me utitali ai oto. Va ai I le taimi. Time is very important. O le taimi tau te sila I ai. Tu te lewa ai o le almen tupu. Tasi ala o whaitau si pela le taimi. E a le taimi. Fia tau sanga o le HRPP I le pau. E fia tau sanga o le fasi I le pau. E a whasiri, ai se a na malepe ai. Te le whanga, e se a na vai wai nai le. Na o na vai wai na o le fasi. Ata losa I le. Nofo am. Fiu e nofo. I reveal lava I le fili le mea. E reveal lava I ele nganga pa I le fili. Na whawhewhea na reveal. Na reveal le limoni. Ewe. Reveal limoni. O le manu lau ti le right from the beginning. O le mai le amatanga o le latu manu lau ti le. O le tau whai talepe. Le nofo le lei. Atu tino. Na ala na whaingo fie na malepe. Na ala na whaingo fie aisia. Langa tai fua le pā le mia o lo iai. O lona loto atoa o lo ia tule. En lenga lo ia tia u. Ele mena whaile mori mau o. Artumai tai o fia me. Na mori mau ai tosia sofa nau e o. Na whaile na whaftai tele ia tule. Por tangata toa le loto. Ewa. E sau wala le malanga lea. Ia lena. Le whain tatu o mai nei a mara tatu le manino. O aia me o harmony agreement. Ai sau whai maila na tala. O tō mantu. Me ele se harmony agreement no sainia. Alea. O le deeds of settlement. Ia lena Samoa. Leo te whai atu I atuto. Na ona vailua ina o le fast. Whatanga ngu rom tuta sailele. Whatanga ngu isia. He knew very well. Ua aila na maungu. Ioi. Ua tauro na mana. Lena tiklea. Ile li o limoni. Ioi. Tala noa a o li valuaina. Tala noa le me ave yele fong fetalai. So le aisen makangao ngi me an. Ioi. Whaftai lau sunga le fong fetalai. E uso. Pari. Te eo maspa. Malolo tele. Ia vai lau tōn moli le malolo. Ioi. Pai ina sa o le keis. Mana malolo fong fetalai.
Ia, sa mo le tu pelu lava lo tu mo en Yesu. Yo tau tatu filo tau. Talo le onu tai. Tatu pe filo ia. Ai se. O te mina te tonu o tauna uma ia le tau una uma ia le a tatu le filo tau tatu filo le sonfua. Yo e morni te mi. O lava lo tano ia tui. A o ia le studio. Ma tu vai sa mo a o ia le studio. So se tiny e fa umela for kalame. I conclude my program ile awala lea e ave sa o ila upu ile tatu vanga fa e tu sa o tuala tala ile tumate pale mia male tatu ai fa ale wa sa o ma sanya no fa tu fa pia ai ile tangata sa tu va wat abese ia fai maluo tu fai wa nala no tu mai le pale mene no tu mai e fai fina ngalo o le tu malo night au mai o e le fa pena no fon fa e o mai pale mene e nala na e o mai pale mene o no fina ngalo le tu malo fa pena fona la tala te mine fa o mai tu tu mo e ta to se fulu o lo tu e Awan se tia tatou le malu o te taiao i le solo atu o sui fatu. Te talo i le atua, ia moni le anga i atu. Tu mau o tau e luas furu o te toe. Aua ni ia vanga ngofie. Aua ni pe o to sfuru lima mato ono le utuli. Po le ale poto e whamatala mai le latu reasons why they left. E whai o tala le tusi oti. O tala le tusi oti. Eoi. Au le anganga samo. O le nā. Mo i tātou a fua mai i lau whionga. I le te whono, sui te whono. A pe nā ia le te tai ma sui te tai. Ia ma whai pule o te toe to rusfu. Moni le whatua tua i le atua. Tu te le mwhai se mea. I always said this. You have to go, we all go empty before the Lord. Tato wō ngau i le atua. Awana i tō wō mar o tō yu a pū. Ua tumu oe i lau lava tumu wharatangata. Tau te watu ro i le atua ua tū tumu tātou i a i tātou. Le la sanga ngā le tu le mwhainga mai le tumu le tua. Nanga leo tatu watu. O tumu tatu. Pe tai. O le tala le tatu porkalame. We have to go empty before him. In that way, and the only way, he can fool us with his fullness. E wha tumu tatu le tua. I lona tumu ato tua. Pe a tatu wō o tatu e le lo se mea. Le anga po i tau te tiro le upu le au so e tu le e pa marana. Tanga te le lo ni mea e vā lea. E le eini wha ilonga. But o ina, le mana o le atua tatu te o atu ai. Tatu o i le awala nā. Tatu te o tatu o tangata. We know nothing but God. He put the knowledge to you, to all of us. Oni ngalo ya auto. Le anga le leifa so le tu. Ia moni auto lotu o whaia so umma o so. Te fia tu whanongo ia. Auto va atu lau whaingaruanga. A watu tō matauina o tō upu o le anganga pa ia. Le ale situ, o tatu vai tu le situ, pe whaina nā la tu rotu, pe o le hatu ingai whaia. Mana tu. So any competitor, it depends le winner in preparation. If tali le manumalo, if lango tangata manumalo, iana tapenanga. Any competitors, so se tangata finaua,
e fua le manu malo o le tangata finau i lana tāpenanga. So I hope our Ainga Fast is doing the same thing. Manuia tele, au pionga i le teitai, le lauli le maritor sui teitai, ia mara teitai fono, mara sui teitai fono, ma o tō uma. Te talo mo i la tō ma sui uma o lo ngā solo atu. Ia moni, langa ese le watu o matai, pa te tau ono tatu wawa ai i le 21 up. Po o latu lango i matai o latu o vatua suiton. Ta sina mea tau tipitilo iai. Au o whawhitai le atua, le no o whanongono atu. E maua le teimi e toe savali ai tu mano. Ma o ta whono umo le atu i le porkalani me masani, o le road show. And I thank God for that. Whawhitai le atua. Le amno, le umise o nanga mo oe, ia ona o tūlanga e pei o na whaelo atu. Mo te nei sa moa, tatu tu e wheloa i le asua tai au, ia pe a talawhia ngai lona teimi mai tātou. E mo teimi nei, o te whātu sa moa i a te oe, soifua, mai manuia.